I ćao svima, evo danas vam pokazujem kako da skinete jednostavno sa YouTube-a video bez ikakvih programa i bez ičeg da vam treba. Veoma je jednostavno, sve što treba jest da imate logično browser i da imate pristup YouTube, što je logično da svako ima. Dakle, kad smo došli na YouTube, tu sada imamo neki video, ja sam nešto bez veze otvorio. Rećemo eto. Zatim, prije nego što počnemo skidati, objasnit ću vam kako to ide. Dakle, u linku www.youtube.com imamo video, tačnije link. Dakle, ispred YouTube-a dodamo SS, zatim stisnemo Enter. Kada nam se otvorilo stranica za skidanje videa, dovoljno je samo da odaberemo koju kvalitetu želimo videa i ona će da se skine u toj kvaliteti. Evo ja ću na primjer odabrati MP4 720p. I evo kada smo skinuli YouTube video, dakle evo pustit ću vam da vidite da nema nikakvih problema sa tim. Gledalci, gledate drugi dnevnik. Moje ime je DJ Mlađa, a moje ime je MC Janko. Počinjemo odmah sa najnovim vestima. Prema informacije svemirske agencije, danas sledi smak sveta. Kometa prečnika 2 km. Eto, to je to. I hvala vam na gledanju, to je to.